Znaš je kao supermodel, ali Irina Shayk krije tajne koje će te šokirati. Od detinjstva, punog bola do svetske slave. Evo 7 stvari koje sigurno nisi znao. Pod broj 1. Kao dete u malom ruskom gradu, Irina je bila meta ruganja zbog tamnije kože i tatarskog porekla. Deca su je zadirkivala i zvala Čunga Čanga, lik iz crtanog filma. Umesto da se povuče, Irina je čutala i pamtila. Pod broj 2. Pre nego što je postala model, Irina je upisala fakultet za marketing. Brzo je shvatila da to nije njen put. Zajedno sa sestrom prelazi u školu lepote. I tamo je slučajno otkriva lokalna modna agencija. Pod broj 3. Na Victoria's Secret Fashion Showu 2016. godine Irina je hodala pistom dok je bila 6 meseci trudna. Publika nije znala, ali ona je nosila svoju ćerku Lea Desen u stomaku. To je bila poruka snage, ženstvenosti i slobode. Pod broj 4. Iako ima telo koje svet obožava, Irina otvoreno priznaje da nikada ne drži dijetu. Obožava da jede, ali vežba 5 puta nedeljno. Za nju balans je važniji od restrikcija. Autentičnost je njena filozofija. Pod broj 5. Irina se pojavila u filmu Hercules iz 2014. godine, gdje je glumila Megaru rame uz rame sa Dwaynom The Rock Johnsonom. Za mnoge je to bilo iznenađenje, ali za Irinu još jedan dokaz da može više od onoga što je od svoj svet dozvoljava. Pod broj 6. Van svetla reflektora, Irina je aktivna u humanitarnom radu. Ambasador je ruske organizacije Pomogi, koja pomaže bolesnoj deci. Zajedno sa sestrom pomogla je da se obnovi dečje odeljenje lokalne bolnice u svom rodnom gradu. Bez pompe, bez kamera. Pod broj 7. U privatnom životu, Irina ima jedno neobično pravilo. Kada je na večeri sa prijateljima, zabranjuje upotrebu telefona. Kaže da želi da ljudi budu prisutni u trenutku, da gledaju jedni druge u oči i da zaista razgovaraju. Ako ti se dopao ovaj video, obavezno ostavi like, klikni na subscribe i uključi zvonce da ne propustiš sljedeće šokantne priče iz života poznatih.